Oda kumbili. Shiwena ngalo. Amen. Uyakwazi ukusuka kwakho ecaweni ukonba hey. Zindongamele ngapha nangapha. Amen. Kodwa igama lisebenza lokukhuthaza. Ungazi ba hayi bobe uthi uyabona ngoku xa ufika apha into egidayo awufani nalo obesekhaya. Awunganyeni. Hayi. Siyabulela ke okwazana noYesu. Amen. Siyabulisa ngokuzithoba okukhulu, ngibulisa otata abakhulu. Hayi nami noza uhayika pha kutata ngezwe wathi all protocols. Minzi umuntu ofuna ukumbulisa. Siyabulisa kodwa ke sisi manje ku outline nje wena. Njenge angel of the house. Umama othile. Besithetha nabantu nasithi singayinto ngaphandle kwabefundisi. Indlela zenkosi. Amen. Abahleli nje bayasebenza ukusikhuthaza ngengane. Ngoba ufumanisa uhleli kwakho nje uyayazi ukuthi unayo uYesu. Kodwa awukhuthazekanga. Uthi ufike phambi kwakhe. Hayi. Awuthi akuphila uthi hayi man. Ndizoba right. Ndiyanibulisa ke bomama bam anibahle. Nani ni right kodwa ngenxa yabamama. Ndibulisa iyouth yalapha. Iyouth ke mntana abawo izijongile. Beko babizwa unyana wami apha wathi wanithi bantu abatsha uPastor Joseph. Yesu Kristu. Amen. Ni family enhle enqanaweni. Siyalithanda. Sekuchoke ngenxa yomuntu ohamba nomfana kaThixo. Yaqoqa kuMary, uMaria ovele athi yonke into ayichoyo. Amen. Yenzeni. Uzothetha ngokumfana kaThixo. Kodwa indlela endibone ngayo ngokuhamba nayo iminyaka. Yes, ndihamba naye and ndibonile amandla kaThixo esebenza ngento ayitheni niyenze kanjani. God bless you. Hallelujah. Amen. Profetias, no, amatilize, sababu papa. Bishop. Lekawe lekwenzeka lento ethethwa indaba. Ukuba into ofuneka izale lento eyiyo. Lalingele lelunge libandla. Ungafikanga zinyane lalo beqali. Umfundiso yolunga ongenagazi lalo ubeqala lokho akekho andithethe ngogazi okwenyama nje umuntu onomshululo walo ubeqalile ngoba akadlulunga ngoba indoda nexhego inkosi yalithwalisa amandla ukusungula lo msebenzi. Alengeke ngoyihlawuza nxibe ngomnye ongenalo gazi lalo wayiqalile. Ngobenthambile. Abazihamba ngendlela zabo
kakhulu siyeke umoya. Zingene into zabantu zehluleke. Ufuneke leya abevele ifunekile kwasekuqala. Ngoba umoya akabhudi. Thina singabhuda kodwa umoya wena akabhudi. Umhlandeva kuzalo kamathini lathi ke mna nguyena befuneka pha. Okanye uze mna. Ngokusaba kwamakhala endlovu. Awuyodojia. Ungemfundisana. Kodwa umfwa kwathi. Kodwa sizaba nizongathethi ngaye. Kodwa sizaqala kuye nini? Qala kuye Mruthi. Xa kuthiwa umuntu uphathisile, akho ngayenza ngoku ke wena ozothatha emveni kwakhe phathiswa kaloku naye. Uhambe uziphathela phathiswa. Susiphathele. Ngoba iyawubulala le nto lo wayephathisiwe xa uzongena ungaphathiswa nina. Ngizama ukuthi ngala mazwi ukubuliswa. Ukuba ntokazi le nto iphathisiweyo ungayilahli. Ndiyavuya sisi. Abantu bentambiso kwangumhlobo. Uphela isikolo ugqile kuqala. Kube sekubizwa yena akafiki ngasikolo. Usebenzisa into engapha kwesikolo. Izinto ziyondelelana. Naxa ujonge inoba yinto layisebenzileyo into zalo kuyondelelana nje ngeke kuwe nayo isama. Kodwa kusala izinto ezinto. Usaba kwamakhala endlovu abantu wayezenza apha. Endoda ikhwikwi xa ndishumayela ngazo. Azenza nalo umfundi zakhona. Le nto ziyenza licawe ibelile. Khona ukudimla okuthile okulungisa izinto ongenasam. Nokuhamba nje. Ungaba into lethithwayo kodwa xa uthithwa le nto ithithwayo ibandla lifunguke. Aphila abantu. Asinda abantu. Kulisifundisela siyabulisa kakhulu. Sihloniphekile sithobile anithandi kancane ngoba ndivakashele. Uthi wena mawusuke ungene mina. Futhi ke ngokube la phela saphela amakhala endlovu. Saphela. Yecayi kanjani nawe? Isazoba khona generation. Uba uYesu engabuyi esadileyo noyothatha emveni kwakho sakugapha kofuna benezoso. Esifana igorilla izalenye igorilla. Hayi. Nozisibhoko endaweni yokuhlabela igorilla. Zokubuka lebhoko ibanencinci. Ingxaki umbuliso womuntu omdala uyaqina ndiyabulisa ndakasho mayenza. Ugogo kwam uZuma. Bawuzuma wayelelo ezifana ezilapha ezibhushwe kwayo. Kanti baba ngamawele hayi azikho ezibhushwe. Nama-Chris Band njengomthanda. Namuntu wafakile apha ngaphansi ama-Chris Band. Sibulisile ogogo bonke inhlobo ngeenhlobo. Amakhwenkwe siyabulisile.
Bawufaka. Oh. Hayi ngikuthanda sesiyonkanga namhlanje. Yakho. Labesifoti labantwana. Abone bakethela. Asekuphezulu. Manje ngenzondo. Kulele tata kakhulu bawungaboza abantu bami. Wakudala bawungaboza. Kunamanzi engingakwaziyo angana. Esekhona ngoba ukazi bawuvalela. Oyihamba kanje lo papa. Itswana igithi bawuvale igithini. Egithini. Upaphendele egithini. Sapho umbizile egithini. Bawuvale yakho. Ne. Singafunda abasifiki. Amabhozo usangalandela wayi. Ayikazi uphume encane xa sokulothela. Balento abantwana ngihamba. Kodwa xa ungekho nto ubambe umkhombandlela uyaxabazeka. Wenziwe izinto esingazaziyo. Ilahleki kule nhle kangako akekho umntu ubambe ithambo. Yabona la ihamba apha le nto. Usisi uxelile ukuthi before azoza apha lawo mabhosa awehlisa izitulo. Athi umfundiso zapha ngumshabo le nto kusala kwamaxesha aphezulu asubhidelana umfundiso omshayo basehleli kodwa basibhekisa akafaka phazamiso ngoba ufaka athi kaziyo abaziwe le nto ayifuna ayisisi awufaka akuphi izitho. Ngoba le ikona significance enayo. Ngithanda kangaka uhlala phezulu. Uyawuphinda ushene ngasehle. Ngoba ngoku yabona ikhona inhlobo ethile. Iphinjeni yayo. Ekugcineni badlalile into leyi. Ngizama ukuthi ethathe inkosi ngagcina wena. Siyakuthanda inkosi bayithi. Ngibona ukuthi ngithi kezisela itshana namhlanje la. Abantwana ngegama lenkosi siyabulisa. Amen. Yaba nonkosikazi iminyaka ngoku i-19 sithathile. Upapa wayedla ngomnqo wamnquma wazolala. Upapa wemnquma akekho umfazi owayemhle uhlwa. Noma lingashaya isizoya lizama ukuzisondeza angeke nilunge. Uba bendifuna umfazi bendomlobola ngeminenye. Wazolala umfana yathethi ndiwe nami na umncomo wami ngoba ngathi ngihamba uqala umncono phakathi wamhle noma seyilele akhambule ukhona ihamile la vele khona la ukuvula le thondi umama kathi Nkosi wayegeza lo mama lo uyanikhumbuza ukuthi uyalapha nelihamile la owanilanda ethondi vangele ethondi amvula ngapho ogeza namhlanje umntwana kaSomandla avula phansi ivangela libamba lisandibambele namhlanje uyibona manje inkosi isigcinelele. Amen.
asebenze asisoze siye kuvanga ngicaba therefore sisimamkhulu siyaphilisa siyabulela alela nokuthama lokuza ubera kusana uya sisekhaya ekhaya Ai, Matheus. ingelo umshana kwaJola ngeke mfana uzimali mazanze ngikumaza zawushumana afutshane bazalana ukonwaba namhlanje lo asilalanga shona lapha umongameli uMdlungula akulalwa evalana ngohlelisi sidinile kodwa ivawu thina umqile namhlanje do not be moved. Sunyakaziso sushukunyiso. So senziwa namhlanje sithi sushukunyiso. Uphapha ke lo bazalo zomande imkota nje. Yabamix. Uba khona into wayenayo papa enye into wa. Xa ethe kulwale. Engayiyo ngabiyophuka phezulu. Xa ifunze edabini ufunze edabini ngokuke namhlanje ndifuna ukufundisa ngale nto eyi-1 ethi xa ngumzalwane suba ngumzalwane oyintementeme suba ngumzalwane enyakaziswa nje esiwa ngapha nangapha xa ulikholwa iba likholwa elithe udlile imoya kusala wena njengengqondo lusamile noba kwenzekala nto lempilo yakho xa ugqite ukujonga Kala kudlule sisithi apha intone se bafika usamile. Noma ngazothiwa akubi namaphiko kodwa usamile. Ingqongolo ibethwa ngamatye emlanjeni kwibhubhile xa ivuka noma izakadla ivuka. Same kule ndawo endibekile. Xa ulikholwa kube xa ukhonza kule cala esixana wena asinyakaziswa thina. Ufiswanto mandiyithi kwa mandifunde ivesi. Ukhona itemplate uthi xa ibekileyo ekufuneka basihambe ngayo and le template kaThixo ayitshintshi xa singathiwa i-advance ngesilungu iyayishayiniswa kuphela iba ngcono kodwa ayitshintshi xa ke iyayiphuzuka yes uyeke kakuhle sisi ngoku xa ungumzalwane uhamba ngale template noma kungenzeka kuba umnyaka wesingaphi okanye ngophi unyaka lo awutshintshi kulapho ndihamba ifana nezihlangu izihlangu ziyatshintsha ngeshape kodwa sizihlangu noba sibheke phezulu noba side kodwa kusalayo sisihlangu esi xa ngumzalwane benjalo intoba izihlangu ezi zawuhlala sezinyaweni sukuthatha izihlangu uzibeke entloko itemplate izihlangu azinxitywe entloko zinxitywe ezinyaweni Noma zingamhlophe ngekhala kodwa usezidlala. Noma ngani kuze akuzibona ihlangu lenziwa bezandleni. Kunjalo ke ubeka itemplate noma ungadlula izizukulwane ngezizukulwane ayingashintshwa leya template. Ngoba nashintsha la template uchintshile ubomi. Okwesibili i-challenges zempilo, imicelimngeni yempilo nobunzima bempilo namadimoni ahlaselayo. Abasitshintshi khona ubunzima nje bempilo uchallenge ngokusindisiweyo uhlaseleke uchallenge impilo kodwa ukuchallenge kwakho impilo mangakujiki isivumo sakho sokho ukuhlasela ubunzima bempilo akujiki into izawuhlasela impilo gobe yona uvushwe ilitye longavushwa mna awuphela ilitye umzalwane baliphela ilitye asale selihlaza umzalwane inkani yogogo yahalela ukuthi ndinikhathe ukuthi ngeke zizingxaki zempilo asizungezi izingxaki zempilo asibabikho zulu iselapha emhlabeni ingxaki zempilo zohlasela ikholo elidala uhlasela ikholo elitsha lihlasela umama omdala lihlasela umntwana lihlasela umtshakazi lihlasela indoda esebenza eGoli igxothwe ibuye izodlala lapha ihlasele umuntu othetha isilungu nothetha impondo
Iingxaki zempilo zohlasela wonke umntu. Kodwa nansi bendithethayo. Xa zigqiba ukuhlasela asinyakaziswa. Asiwanda, siyintsikintsiki lezinkomo. Siyintsikintsiki yamakholwa. Siyintsiphalala zamakholwa. Xa ukhaba mna kolila wena, alawula ndivana. Xa ukhaba mna kawulila wena. Ngoba ukumbanje zawuphuka kanti utshwentsimbini apha. Yintsikintsiki yomzalwane. Ingxaki icela siye siyofuna ingathi lo akayindawo kudala nemizamo akazaneki. Ayibona makhono internet yena ntole udlule nje impukane sowulimele ungalivanga ivangeli umuve kunyunjaswa awuvanga vangeli athi usabuka phaba xa sesiyibeka wow angeli nomleni xa sesiyibeka ivangeli nami ngeke akhona amaqhawazana wadlise ekhaya abanika ivangeli aselapha nangoku wena ke into you Hey, lapha komama. Wakuhlaselwa sisifo nje ulahla ivangeli awazi ba izifo kugoba zona kwaba bakholwayo. Wakuhlaselwa nje ungenamsebenzi into ayililayo ufuna ukuzigcoba olivanga ivangeli. Wakuhlaseleke emtshatweni nje songaze uyedikazeni. Ayisuka awulivanga. Akabulivi ingxaki ikuphatha izigcine ivingxaki yoba njebe kuphatha nje awuphatheki. Bendingahlala ukushumayela enye into kodwa namhlanje ndithunyile. Ingxaki yakho ibona hayi lo benithi mandimphatha aphathe ngondisengxakini. Kuba bekuthiwa ibiripota bona usatanise. Ingxaki isengxakini ngoba nomzalwane ithi ndiyamembatha ngembatheki. Umone futhi ibhayibheli eyifaka apha ebheka khona endlini kaSomandla. Ngexesha imekuza ingathi ayimekuzi lo uthatha intonga yakhe abheke ekonzweni. Nendlela agida ngayigida ngathakakancane. Kanti hayi dinayo ingxaki khona mkhulu ongakuthi. Mkhulu ongakuthi nabo sesizwe. Ngoba lo ngaphakathi kuthi makholoba. Yintsiki mbegqobise ezinye intsiki. Ujeke wasekhaya ezulwini. Uthi sesiwile isijeke lento isijeke. Usibone siphila simangeni inyama. Sithi ayibonke abapostoli. Unase sifuna ngesiko ufike ngojele. Hayibo. Nakwevumi ngaphansi kothu. Andujeke wasezulu uphinze. Yalijeke ikhona. Nimvila umkhamu uthile. Uthi likhuthaza odakumile. Hayi manje wena. Ngoba likhama linqamana. Umthokozo Yesu. Abantu abayazileqa kakuhle bayakulu athele ngoma kodwa ikule ngabantu ababeke badam kumbe kodwa into edala bangafi belikhama namagama elibajela. Thetha mama ohiphileyo akike badalahibelo izindlala ibona unyana kodwa mama abantu abesazi imfihlo yekha utshwala
ube bubi emiyeni nangala ngale mthando baba evela chaza athi lo wayeyinto ethile ngamguqula ngamthandazela ubheke ngoku ukuba seyintoni wakumtosela phunebali nalojeke ndithetha ngayo wakumtosela phunebali uba inene le nto iyasebenza ngoba ingxaki besengxakini xa selifikile ligama ndizama ukuthi ingxaki asizibafika sizawuma zithi zibe sengxakini ingxaki zethu zimoshwa yile nto basimile singalengalali kantinezelale enye into zii-attack zamadimoni amadimoni othanda ukuhlasela abazali wakho ubona batyini le nto alompilo idimoni apha ke kule ndikhonzama icawe idimoni asiliqeki siyamcela ngokufuna ukuguquka kodwa umntu onemimoya asimncedi kuba siyazi uba imimoya icelwa imimoya iyakhalinyelwa imimoya xa sowuhlasele imimoya awuyintemeteme nawuqonda kweza kwintonga bhekana nomoya uba lo moya unzima ucela amakhetha namabili mathathu akanizisele isikhulu sizogxotha idimoni yake ngagxotha idimoni kwenye indawo kwaqhamuka inyoka edongeni ngandiqala ukubona inyoka enentloko ezimbini asengafudumala ndihamba nayo inkosikazi lo athi futhi lo moya wafika yena ngicela siyofaka isigubhu endaweni ethile sadrayiva sasikwekoma sashina kwenye indawo cela isigubhu asenje idimoni ngoba abantu oyizamayo iyehluleka noba ungathi wenze into kakuhla indawo iseyimboshweni idimoni ngoba yona lena ngoku idinga ukhalinye sangena nje abantu bathatha abafana babili abathatha sangena emotweni anaka umbuliso maselogxotha idimoni umbuliso wantoni ndinganegedi selithya ikhayiwathasha xa sendifike emzini nambuliso ngoba apha sizogxotha umshologu sizogxotha usathane amakhaya amaninzi ayiboshwe ngamadimoni namhlanje akhululekile abo madimoni zange acelwe ayalelwa ngegama likayesu madimoni thatha abatshana bakho nihambe kulo mzi sibona zinto ezingathi ziyahesha kanti sifuna ukukhulula umzi womntu iingxaki zamadimoni ngegama likajesu umzalwane akathobe edimonini umzalwane uyaligxotha idimoni khona abantwana bena abanamadimoni hayi bizana isikuqo gxotha idimoni kuyimpundulo zabantu intementeme yanto levangeli isipilingana nje sedimoni encincangaka ikhuphe emzini kaba masithetheni uyabona inqini okunqine edimoni ligxotha wena isipilingana sedimoni bengaka kanti ulibele na bangegama amadimoni siyawayalela athathe ugogo walo idimoni lithathe nomtshana walo lithathe ibheke lihambe emzini womzalwane angaba ndiyakhalala kwezi zintitshi anidingi umfundisi ogxotha idimoni unibonisa gxothwa kanjani idimoni gxothana amadimoni ezintishini gxothana amadimoni emizini yabantu hayi bakuwe wena maliwe lona idimoni khona imitshato yabantu lapha nokungamsa wekhanseling xa sekungena idimoni andibuka umkhanseli qala apha ibiyele khona lena kasafuhla South Africa funa ukhanyela idimoni 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 ndikuthumela entabeni ezomileyo hamba yishaya khamba yishaya idimoni yikhambe sayina hayi egama likajesu abantwana soze bazinto ukuba asibafundise izinto uba idimoni liyakhanyela
Sowuhleli phansi usebenzise isikolo sehluleka. Basebenza amacebiso yazi bane demon ke ngokwethu. Khona olunye ulwimi olu-understandwa li-demon. Demon liyayala, demon liyabuyala. Phuma kulo mthatho. Demon liyabuyala, phuma kobuhlwempu balapha endlini. Demon liyabuyala, phuma ebantwaneni bakho. Demon liyabuyala, phuma kumyeni wakho. Demon liyabuyala, phuma kule family. Demon liyabuyala, akuzabhalwa isitory samanxila kule family sekufike nayo. Nomthakazi waleka ayifike emizini umthakazi walekawo. Ohloswa bathi umthakazi uyaye bangumthakazi abe lijoni lokukhulula ifemeli andele kuyo. Akanifundisa ngobaba. Ulijoni yakho. Akanifundisa ngana. Ulijoni yakho. Wangifona yini wathi ukuthi disayapha inkosi ethethile khona uzomshaya. Khona uzomshaya lapha. Siyahamba. Uba uqaba khona iyathi. Ukhalime le mboza le moto. Akazange asinike. Ukhonzo nje wathi inkosi ethethile khona la. Uzomshaya moto. Mase siyasho. Namhlanje sibahlezi manje. Lo mandla sekhona namhlanje. Asasebenza nje ngalendlela esebenza ngayo. Futhi nabaphuculile izinto. Umzalwane akayinakaziswa lidimoni. Idimoni linyakazwa umzalwane. Into leyo uhamba nisambe nambe nisolanga. Akuhambe emnenzile nempundu mayixoke yona impundu oxolini. Awubekela umeko uzoba nomeko. Unyathele mina unyazoba kuhlezi nengozi. Thina usiletho kangena emzini yabantu namayeza la ifanasi. Uselimbundi liyeza ngokungena umzalwane ukhalibane zakhe hayi. Sanomsisa ukusha amayeza. Lento kuloyela nisindisiwe ivelaphi. Upapa bekasa amagwezu papa. Nalo waxalisa amagwezu nabo. Amen. Udlule inyoka kolame umzalwane. Umfana wayo lenyoka papa. Thina siletho engasabizwa kawenza isiko emakhaya wethu. Sizwe. Wena siyamosha. Wena ayinene uphathwa inhloko. Balokwenza isiko abaphansi thina asisabizwa ngoba siyazi awumosha umcimbi. Ukhona bethu ingcale bayenzile. Makuvela thina amadimoni singakini impundu sengqondo. Namhlanje nzoliJehova sanushaya ngasiso. Sanushibulisa. Nasingaliza amadimoni. Ukosazana idimoni phela bengayinanga yena idimoni. Amadimoni jona ayoyikiza umntoloyiza. Andinangoli nani idimoni abantu engayikho ngamolo. Bakumdlala idimoni. Lingandibambi iphelele lingandibambi nje kanti ayi. Akunjabalisa umuntu ethusa nje usho ukuthi ingxaki. Uba liyalohlola lingabeli libambe labele bengethule livambe nje. Liyazi. Ngadlala izikhofa ngizini yena umzila abantu. Lo mzi wakhe nesikhofa. Wakhe nekati lo mzi.
ndiyela ndivuse indlu apho wena ugijime phezu kwendlu endlini apha. Ndithethe mna ngomzi wam. Lendlu yakhe ofana ne-10 rand emzini apha ukhama sawuzogijima apha wenza i-beauty contest emzini apha. Likhwazele uve ukuthi gidi. Uzogijima apha kwama Jehova. Wena xa ugqibezile uyama ngekono umzimba uyoyama ngekono umzimba wehle ebhedini uyoyama ngekono. Angadibona enza i-beauty contest apha emzini kabantu. Xa ulikholwa awunyakazwa ngamathimba. Nawulala kone nemzilo mede wakhile ongakhange uncedise akuphula intanga. Cela mathi ngabe sengxakile ekhaya. Akhala kanti xa uyihamba nina befani. Kodwa sasibethwa nguphapa sabethwa namhlanje. Sifaka uthulile ngoku asiwashaya ngothulile amathimba. Ekhama likaJesu. Amen. Emizini yabazalwane amadimoni ahlasela ndiyawahlasela ngegama likaJesu. Amadimoni ahlasela amakholwa yema kule platform ngemthambise kule ndlu. Ngimile egameni likaJesu ndiyawahlasela ngegama likaYesu. Amadimoni thathani ibhekizeni athi bebuya kuwe nibe senihambile. Ngijabula amakhethaya ngibani senihambile. Andinipeli ndiyaliyala. Dimoni ndiyabuyala. Phuma emzini omzini wakho. Mani yogija ngoba ngakholwayo ngeke nisixhaphaze singakholwa. Iphinde lixhaphaze sesikholwa. Hayi sikholwa into engcono. Asisazubaleka saliyobaleka nina madimoni. Umhlaba ungakho into uyabulelisa amadimoni ayidiliza emhlabeni labantu. Sithimba intimbo. Ndithi ndithimba intimbo. Kuloo nto ofuna ukuyakha mayibe ngegama likaYesu. Kuloo nto ofuna ukuyakha mayibe ngegama likaYesu. Ndibhikiza yonke imibuso engafuni ukwakhela empilweni yakho. Uba ube yinyaletho angeke usindise ube yinyaletho. Inkosi bengakuwe. Usomandla mangakuthi ubani nake ongamelana nathi. Akekho ngoba mkhulu ongakuthi na usesizwe. Nani report? Nani victorious? Sikuzazi nyongena. Sinenyonga phezulu kwenyonga thina. Gama likaYesu. Yini lapha kuyothwala thina? Uyawuya thina ezinyanyeni. Ngoba masithuka. Ukhona nami. Umprofeti wakwathize ukhona nami ngoba ukhona nami. Ndizibamba nangu. Ndiyafisile. Uyazi papa endlela yamhlophe kakhulu. Papa ngalokhaju khaju namfundisi. Asiwa ngisisabenze sisi ayifeli umfusa nasini. Ube lekhaju khaju. Alawana liva. Ungumfa wathi kodwa ube light. Amakhehla labantu amakhehla azaba Hey! Sikhule njalo. Ubakela kuba ngikhehlela zalapho. Hey! Hey! Oh, amukhethi. Amakhehla zangafunda. Ubakela kubamba ngezazandla. Uyaxoka vele. Sekumini wale kuwe.
uthemba wasesho ngoba umfundi avela belikhathukathi xa ungenile ngathi awungenanga papa wayengena kujike wonke umzoba wephi conference wayengena upapa ukujika wonke umuntu ngoba akashumayela hayi lento ahamba nayo yiyo ethethayo sicela abazali balekayo bangabi ngamakhathukathi ngenani emizini yenu kujika izinto ngisho lapha ufike engcwabeni ungathethanga uthe kwasebamini wena bangala lo mkhulu wasebamini wena wenza ngoba ungena igwirha imama selento ayithetheleba iyazithetheleba lento sasisangoyike kangaka sitheni singoyikeli sizinisiwe sesithamasa ngamadimoni nangoku sesikila isona namhlanje uzabana sunyakazile singxaki zelile nangamadimoni yima ume yima utheni abantu abatsha sibalale yoyileka ntana yoyikeka xa usindisiwe xa ukhonza kho yoyikeka yile nto ithwele mayithethe ngamanye amaxesha sikwazi ukuthetha mayisithethelele ndoyika usuku oba ndihambe ndodwa ndoyika usuku othiwa mna ndihamba ndodwa oyi ndifuna uhamba ndodwa ndihambe nale Jesus. endithethelela usendingakwazi uzithethele endivulela iminyango evulekileyo evala imilo befane ingathethi ivale ivaleke elibe kufundeke lilwa nempilo yam le nto ivale loo milomo uThoni mama pha awusathandazi ngele nto isikali umtshakazi onjani efike emzini ufuna ubathi uthi umtshakazi ongasebenziwanga awuyele umtshakazi ukhala uba uzala zonto zivele umntwana Oh, sincede ba. Siyam. Hey, Nkosi. uthembile ngathi uyathakathi umakoti umakoti into ayithwele kanti umntwana akasokwazi uthwela amandla kabonke uzonceda lo mzi mandivale kule ndawo uthwase thina uve uthi umzasunalayo uyathwasa uyathwasa uzimane uyathwasa apha upapa wayiqhawula intsimbi sizazi uqhubeka sizikhalala intsimbi nangoku uzawulahla izigaga abanenhlenqe iyaphela apha kungena umwembele azamama ingokubanibane uyathwasa uthwasa uba thina sinamagqirha apha thina sinamagqirha yengungoma thina masithetheni sinamagqirha apha kule cawu ngisho nakule ndikuyo malahle intsimbi yethu amagqirha ube kade bona ngasabona kuvale ngokungaphupha ayisengumthandazeli uzabona usengumthandazeli hayi nomathi uzabona useyathandazela cela uphathe umzalwane wam yima umile thetha nam yima utheni awuthini phambi kumile Number 3, xa sekunje sisebenzisa izixhobo zethu zomoya. Ncwadi yama-Efese 4 verse 2. Ma-Efese 4 verse 2. Oh
nikhuthalele ukubugcina ubunye bomoya ngentambo yoxolo. Mnye umzimba. Verse 2. Amen. Ninako konke ukuthobeka kwenhliziyo nobulaka. Nokuzeka kade umsindo, ninyamezelana, nisenziwa luthando, nikhuthalele ukugcina ubunye bomoya ngentambo yoxolo. Ngoba amandla obunye enziwa sinqobe. Amandla abantwana. Ukhona story apha profetikazi uyasazi. Ukhetha wawuthukhetha ayikasiye ukhetha uqoqele inkomo uzodliwa wazona. Wena ulibali wena uzodliwa. Kanti hayi uyayifasa. Wewe nibele nyama kanti awunazi bawenzani usabona. Ufasiba. Ulana mathumbu la. Aphe ulana mathumbu khona yakhe la. Umunye. Ngibona isibandla enqobayo lengahlangana. Yabona ngimangala even emveni kwakhe inqane zihamba yabhala kanje. Kwathi ziguza. Ukheshe wafika ngathi ndizene izithe ezithathu kuphela. Wafika wavala isikhala ndizene izithe ezithathu. Atende ezithathu kuphela izithithi. Banqabe bakhona futhi abahamba nezithithi. Basithethe banqabile abefuthi abahamba nezithithi banqabe nezithithi. Emngcwabeni hamba nezithithi. Thathe nje 3. Ezathi makumisa ibomvu. Zeshazimlandela. Oh. Ela ndiyazi nabi wrong kodwa. Xa kuyiwa conference uyiwa kawushimana ubaba. Kunjalo. Bishop. Dithi asebubi sithatha izixhobo zethu. Bazalwane bami ninganyakaza kulento yokubophana ngobunye. Lento yenziwa sinqobe. Lento yokubophana ngobunye yenziwa soyise. Nike babona amajoni amatsha. Akunyawo lenza kanje. Engelali wena ubukeleyo olutsha bebona into zophuma esamatsha. Wothuswa yilento uhamba ngesingisi. Athethe yes. Xa besithi kuphuma nje intombela sakho utha umbuso olwawodwa sozuma. Umbuso olwawodwa sozuthini. Athi ngapha xa yemfundisi athi ndibulisa abefundisi ngokwemibutho yabo. Abefundisi ngokwemibutho yabo. Ibona upapa wami
wakho umuntu naye. Usathane lokwenza noSathane manje umsomoyisa wasije. Ngoba sibambene kanje. Yo. Yangoba itawe yethu. Our church is winning. Ngenxa yobunye. Kulenza kansaka egcwele lapha phandle. Nye uthi. Nye umoya. Lunye nobaptismo. Oh, sicela nebanye. Njengoba naye umnyeno wawo. Kule cala kufanele uzofaka insakansaka lapha vele azibonele naye ba ayini. Ale ngabe noma ngiyabe ngaphendula. All right. Ubaba wathethe into kule conference. Ubaba wayethanda into. Wathatha 7 years. Inquire into yolawulo lwethu 7 years. Yambiza Sunday school papa nanikhona papa. Oh. Emveni kweminyaka esixhenxe. Nithi manje izotshumayela ku Sunday school. Ndiyeke izolo ezenizenzayo. Ndiyeke izihloko. Iba ndiyeke izolo ezenizenzayo. Waqala kubeleke khona. Emveni kwe7 years I changed the message. Usathethe into enye. Kodwa nansi bendithanda kakhulu. Ibandla elizalandela landlela elalandela ngalijiyanga. Alo 7 years yangamenzi into. Kuba ibandla elihlangenele liyoyisa. Anything to Papa Bene success in God. Ubunye beba. Even though uzo mabala lencawo kwa ibandla letheni. Isakanza ka enqobi. Wathi ngishumayela inkafu. Mina nishumalo ushukela. Baba phila beni. Baba mina apha ubheke. Uyazi nangoku. Isamunye libandla namhlanje. Sicela utata abayophatha banikwe. Isahamba lento nawo. Bamthosimela leyo usenzela lando. Iyaphumula phela. Isikhobe sinamandla abesinceda kakhulu amakhona sikhoba. Yo, xa lithenga ngamanje abantu inhliziyo manyazi njani. Ithawubheke nansi le ntisana. Awuvele. Yabona inqanawe le angathi sitimela. Wena ungaphambi kwaso sitshoboza wena. Ungangena endleleni yesitimela nasibi abantu asinabheke siba kuphela apho kufanele sibe khona. Simezwa nguwe. Ubunye kwesenzo sibe njalo sibe sisitimela. Esima kuphela apho somandla athi masibe khona. Wena wavalwe bamgubu. Izothi nje xa sesihlasela siya kwizixhobo zethu esinye saso ninganehluli majikizela. Ninganehluli nayo majikizela. Ngizibophelele nami apha ebantwini. Hayi, ndabophelele mhlaba ndibophelele.
Ningalesi uyabona yabona amanesi kakhulu. Khona ukuthi ame ngophosi imba. Njengoba nibona ungaleshulu ukuthisela. Ndiyayazi le nto kanje. Yes basuka. Isimela ngisakanza. Number 4. Majamakolo 3 verse 13 and 14. Shekele konke ezibili sithatha sesikude. Weapons of the spirit. Number 2 verse 4. Colossians 3 verse 13 to 14. Amen. Verse 13. Nixolelana ukuba ubani uthi abe nokusola ngabani njengoba naye Kristu wanixolelayo. Yenjani njalo nani. Ke phezu kwazo zonke ezo zinto yalekani uthando oluyintambo yokugqibelelo. Amen. Amen. Enye ayifuna ukuxolelana. Esinixhobe senza strong basixolelana xa kwenzekela omnye waphazamiseka. Ibandla elilwa okokoko elikhubeka okoko alindawo. Upapa wayesebenza ngexhobo zikamasisitolo. Upapa yilungu okuthile awayesebenza ngabo. Enzipolisa sebenza namhlanje. Xa ithetha zona. Ixolelana ngenxa yothando. Ithini? Xolelana ngenxa yothando. Upapa njengopapa wayengani umuntu ongabalala nje kodwa khona ongeke uzumthile ngayo uthando owalisasaza kule cawe nangoku xa ndilijonga lapho banibona abantu abaqinileyo kodwa khona into nje engumangalise ngebayithini apho wakhonza apha uzothandwa kunjalo uthando noba sowugeza naxa ulungiswa phantsi kothando. Oh, masakane ba? Inqanawe kanowale xa seyibheke nengxaki osele sixhobo sothando. Ulungu obukuchophela eliphezulu. Kube mathi abazali baxatyana. Alikho ikhaya nenazikhumbulo zalo. Kodwa yindlela yokulungisa ingxaki zalo. Unokwenzeka xa kwenziwa laa nyama ngoba khona abashisa imisiningi. Sosucaphula ngaba lo nyama. Bengakunyathi befuna ukubulala. Kusetyenzwa nje. Kodwa ibandla elikhubeka okoko, umuntu okhubekileyo ungumnyango wamadimoni. Asithetheni. Umuntu okhubeke kakhulu uba ngumnyango wamadimoni. Thola kaloku ungakangenwa lidimoni. Thola awuke ukulimaza umuntu ungakhubekanga. Mandiphinde awukumlimaza umuntu ungakhubekanga. Uba ngasusa ukukhubeka oku ungazi baba ungamlimaza umuntu. Andikholwa uba ndiyamthanda umzali ulimaza umuntu. Ngisho noba uzokonelana nami. Xa ungumzabalo yokuthi uba nomsindo. Kodwa xa ufika iba ngumntakwenu lo, unye uthando ugubunge umsindo. Uma niyilungisele nto. Usathane sehlula nje amaxesha amaninzi. Asitholi. Yabona upapa indlela ayi-ophareyitha ngayo papa. Inoba abakhuba abanye abantu abakhupha kwabanye abantu. Ngoba bekhubeka nasengcwabeni. Naseconference zethu. Kodwa upapa wayenendlela ayilungisa ngayo. Wawathatha umhlolo. Futhi wadelisela. Upapa waphaka berijini. Emusa befundisa bafundisa lapho. Fundisa ubani. Ngiyabulisa. Abethu abathi. Wafika umfundisi othile sowaswelekayo. Wathi mfundisi wesisini. Namhlanje ndizawuyeka ukubiza ngomfundisi wesisini ngoba ayakhubeka amarhabethe wakho. Awugcinile ingxaki wahleka icawa yo.
Yabipheli. Uyazi papa angaphinda ambize ngomfuso wesimo. Ubulungu ngenxa yothando. Ungenzeka benizikhulela nje. Ukhuleke. Xa sengibona ukhulekile asilu. Awe bethola kaloku. Ungumntana wethu. Hele ndifune nje ukulimaza benjo. Le ntawe liyaphambili. Ubiza uxolelana. Ayinqubeke. Ngoba sisimani ubani kodwa uyaxolelana. Ayithiyangubana. Xolo. Sothanda. Xolelane. Xa kuthe kwenzeka umnye wanesiphaqa. Sanobana. Yangasemthandazweni. Lento aqumbe ngathi beniveza umthubili. Ungumzalwane abazalwane banenqala. Sifike emaXhoseni inqala umuntu okhubeka angasevandi ngedlula into. Upapa umuntu bayidlulisa, phofu dala umfisi sinayo. Ayedlulisa. Ayedlulisa kakhulu. Yedlulisa. Ungambona wena ivoice yakhe iqinile. Xa ekushaya. Ayedlulisa. Ayedlulisa. Uyawusala wedwa ubambene nentambo ongaziyo usulile. Ngisathi namhlanje thathani izihlobo nisebenzise. Thathani izihlobo nisebenzise. Ngeziyasebenza. Xa sike sasetshenziswa siyasebenza. Manje siyeke ulandela ezinye ake silandele le template. Xa sonene siyaxolelana. Sibiza sihlambulukela nasemotweni sihlambulukelane sixolelane. Ingathi kaba yonke into yaku-churchboard ngoba xa sithetha ukukhulu i-churchboard xa wesoze yakheke. Biza nani bazalwane. Liyaboyisana naku-department yomama. Biza nani phaa eqaleni ilungisele nto iphele. Bemanje ekhaya. Nifuna kube ikawe singahle isixo senkosi kakhulu wenu. Temperature ivumi lokuba siqhubela nabo sibamba nangenhliziyo. Xa ndibona ukukhuthuza ngapha ndiyakwenzana ndiyabaleka. Hayi sikika basibambana. 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 Nokuqala ndiqumbe labamba kanjani. Nawukhangela umuntu osebenzisa umuntu. Ukike bona banye ngoku. Ncwadi yamaKorinte oqala 15 verse 58. Usemala sese. 1 Corinthians 15 verse 58. Ningakhohlwa hlobo ninganyakazi. Ningashukunyezi. Mani kule nto ngibanisele. Asifunde 1 Corinthians 15:58. Sifunda kwiverse 58. Ngoko ke bazalwane bami abazintanda, qinani ningabi nakushukuma, nihlale niphuphuma emsebenzini wenkosi, nisazi nje ukuba ukulaleka kwenu akulambathi enkosini. Bazalwane bami, iphinde mama. Ngoko ke bazalwane bami abazintanda, qinani ningabi nakushukuma. Imani bazalwane basintoni? Abazintanda. Ngenzanini? Qinani. Emaxhego sekufutshane ebhantini. Utata omkhulu sekufutshane ebhantini. Awukwazi unyakaza sekufutshane ebhantini. Imani bogogo sekufutshane apho siyakho. Sangena sizintombi abasekufutshane apho siyakho. Awukwazi ke ngokudaleka uhambo unyakazwa into yonke. Qinani. Ingabila kushukiswa. Hayi nabazalwane yendime nalifana umfana nchangani. Kodwa kusazishanga ithini kusazishanga uyayishade ithi ngo rebel body.
Uthathe manje uthathe ukhwembeko. Xa ufuna undivota uzale caterpillar soze ndihambe. Kule ndawo sicela amakhona. Cela amakhona. Bazalwa baba basithanda. Ogogo sekufusha Nkosi yakho. Asikwazi uyilahla kuhlekazi uhlele endlini yasakhonzi. Likhushwe into ethile emvelo kweminyaka eyiphethe ungumzalwane. Uyeke. Namhlanje thunywa kundi thunyiwe. Ukhulwe zingane, ukhulwe ngabantu, ukhulwe nguSathane. Ngexesha sokufusha ngaphambili kuthiwa nanku ehlele endlini. Akasafuni ukuyokhonza. Hayi! Qinani! Ningabi nakushuyiswa. Bazalwane qinani. Sikhulisa umoya ubheke bheke. Yini soulwe kangaka? Awuziboni indumo ezonazo. Uni usilo ungayilahla ngokulate. Hayi naka. Intoni nakhe engesahlukanisa uthando lwakhe. Intoni nakhe ndibonisa lintwenye nje engasehlukanisa uthando lwakhe. Uthi ayikho. Ayikho. Athi umkhuleko wami siyahlaselwa silahlwa ngapha nangapha. Khana kumhlola sipheli. Masibeyilo nhlobo bazalwane bami yokuba asesihamba nale ndoda asishukunyiswa. Dime kule ndawo zininzi impentwe nasendleleni. Indawo. Iba ndawo. Yanicela ndiyanifisa ngoba basenkosini. Qinani. Andiyazi manihlushwa yini. Qinani. Andinazi bayintoni nixobonxayo. Hey qinani. Yebo tata yebo sisi yebo mama. Yebo tata omkhulu yebo makhulu. Ndithi nje andiyazi lento ekuqhubula. Qina yima uthi nso. Ungabi nawunyakaziswa. Sukhubeka kangaka. Sukhubeka kangaka. Sukhubeka kangaka. Qina. Don't be moved. Don't be moved. Uselento ikhathale yona. Uba bakwake utyhala awuwi. Umile. Ibuhlungu into yokuthi umzana wasekonzweni yethu ebudaleni. Ungene emagqirheni. Uwele emhlombeni sasemabala. Umzalwane wami omdala nanko emamakhanti nabo kwabo. Akasakhonzi. Uyiyeke emveni kwe-25 years. Ngokusohamba uphephe wasazi emangcwabeni. Hayi simile. Noba ufelwe. Noba ufelwe. Yima. Yima ungasana ukushinga Yesu. Noba ulahlwe ngumyeni ohlala eqabanini. Yima. Noba uqothwe emsebenzini. Yima uyesu umsebenzi wesibili. Noba ufelwe imoto ukhubekile ngoku. Hayi yima yezentsha. Noba ugqirha uthe unesifo emzimbeni. Hey yima ikhona impilo esegameni likaYesu. Emntanami yabakabatsha. Noba uthokhona unemployment akusebenzeni. Yima uthi ufika umsebenzi umile Nkosini. Ngoba ndiyanukisa. Sekufutshane wazilunga into zakho. Sekufutshane ubivukele iminyango yakho. Your healing is closer than you can ever believe. Impilo yakho seyingoku yima. Namhlanje sokusathana. Obese kungoyahamba. Uyaphela. Ngiyavusa. Ngiphazalana nangemiqobo. Yima. Njengomphostoli namhlanje ngiyanivuselela. Philana amahleli. Qinani mandleni. Nomelelani ekumeleleni kweNkosi yethu Kristu Yesu. Ningasaphinda nibanjwe ithuke ukukhoboka. Yimani. Yakana zozikhali zarobhiya. Noma iqombothi babadleni iqombothi yabo wakhutshwa kule nto. Ukwazi ukuya ngoku into olasekudala. Ufuna khona emngcwabeni wakho. Ithe phesha zilela.
ayijikele ifa noma sekwakutha ugutha ulanyaziba ngokhokho bena impilo yakhe iyafundeka khona amaxesha kwakubi esaphenduza akazadleki basekumama angaba manje nisikolonde nithina kodwa khona ngiyivayo ndiyalibona manje umjeko uyanijeka ngoku uyema asibeka bathiwa bathe kugqibele ngayilahla sifuna ukuzijabele lapha nje mthethelela phumle umkhonzi kasomanje umthetheleni ngoba uyawema wanganyakaziswa zikhona into ezinyakazisayo zamshiyamile umkhonzi kasomandla zamshiyamile imimoya yaphuza kaze yayeka wasala emile wasala emile lolotantole lapha Bishop. Aye. Preaching. Efuniwe njengoba nabantu abaninzi abalandelayo uthi sekupha ijike ichafisa abantu ndifuna ukuhamba ndiyophuma ebhantini okonimile ndithetha inkwele ndafika apho estakhefu uphakelele ebhedini inwele saphuthi sibekwe ngalandlela zaziphushubengayo sezima yephe umdlini ugule emzimbeni banakazama jike akhonje zawusijikisa ke yibaneze yona engasenza sijika hayi nakanye ayikho stand don't be moved yima basana bamayinjani Kulema mahima ungathini yathandaza ngizifunda Bible imani ungabe uthini Funa mama imani ningathini ningabe nakushukuma nihlale niphuphuma umsebenzi wenkosi number 2 hlabani nje hlabani nje hlabani nje umama mathilise uthethe ukuhlola kwathi obeka uzuma umdala unayo excuse yokuhlala endlini kodwa ke into izohlala apha ekhaya wena umtsha uguge waphela ungaka khona abantu abagugileyo kodwa ngaphakathi uyaphuphuma umsebenzi hayi khafai le cawe mayihlala ivutha alandi bandlalakhe utobadala nje babehamba nopapa bahamba ngoku namaphadilise kuthi kusengabo umlilo wawulilapha nje ugogo phaa gogo wapha ndiyakuthandaza ukuthi ungathi unezipingo nantsi apha ngaphakathi ongathi uthi akeni ndivulele ndithathe intaba ndake nathatha intaba ndimncinci ndiseva loo mandla naweva ndiseyintokazi ndinike nenye intaba nayo ndiyithatha ndiva amandla namhlanje emvuselele kuvusele ikhehlazele selityhafile kuvusele utata beseyikhathele phupha umsebenzi kasomandla umntu omtsha usediniwe nantsi intshisakala ibuya Amen. Nanoba banoba hlala niphuma njalo umsebenzi Hallelujah. xa senimileke phuma njalo umsebenzi manthethe sisi ndiyamangala utata uNkosi maNkebeko uyambongana nitshebe simhlophe usathunywa come on usathunywa uva ivoice ayithi ndokwenje njalo akathethi nje nento lapha ngaphakathi asakudalele mama isazokwenza umsebenzi kasomandla hey hlala niphupha umsebenzi uze kufika isikhathi apho xa ibizo
magama uthi yebo Nkosi mina. Kodwa lento uthi uyengcwabeni sophelile. Awungofaka lentonda yenza umsebenzi kanti. Asenincindile kanje ubani imemezelo. Ngokubana has. Amakosana. Intambi sikhona phezulu namhlanje ikhuthaza omdala, ikhuthaza omncane, ikhuthaza umama, amandla namhlanje ekuseni omqiniso amadola abhethe namhlanje akhanya amanzi aqina. Usaphele besemlingela kakhulu namhlanje besaphumela. Hey! Imani nibe nithi ningagumi ikuphi umsebenzi wakho. Izandla zethu phezulu. Yebo Nkosi, 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 yebo Nkosi. Akhuphuka imfishi yatshintsha i-communities athina abazalwane. Yebo Nkosi. My God, my God, my God, my God. Baphila abantu abagulayo. Vusa iminwe. Avusa umoya nabachafileyo. Baphila emzimbeni abagulayo. Baqinisa abantu. Yafuneka iminyango avalekileyo. Ikhabatha kasolia salapa kotalamasha. Ikhathala makosana labato. Ikhathala mosathala labato. Zulu wakho namhlanje uthatha naye. Jimbo bawo, Jimbo Cross. Abana wakho ngolisimayo. Ihlasela kakhulu Nkosi yami kalimama. Kodwa ndiyavuka. Mangenyawo ndiyaqina. Ilahle beselehlile lokwenza umsebenzi. Kodwa Nkosi yami namhlanje ndiyaliva. Ikhapha. Fuselana. Nkosi Jesu. Nkosi Yesu. Forward we go. Forward we go. I said I'm speaking. I must be zero we are not stopping here. I said me. Forward we go. Forward we go. Mama, forward we go. Forward. Forward. So
uvuselelayo. Nanku umlilo ungena ezitishini zethu, nanku umlilo ungena emakhaya, nanku umlilo ungena empilweni yethu. Oh Nkosi yami, nanku umlilo, nanku umlilo, nanku umlilo. Uvutha njani usenza sime enkosini, siphuphume ngumsebenzi wakho kuze kufike isikhathi lapho ubizwa khona amagama wethu sithi yebo, nangu Nkosi mina lapha. Nkosi shada makopa athina kwaNkosi. Khona abantu namhlanje iziphoza bese zilele nazi zivuka. Khona abantu la enkonzweni yemva umoya isiphiwo bese silele uthula. Awubheke nazi zivuka. Yamkela namhlanje nangu uvuswa kwesiphiwo sakho. Neshada. Abanye bese behlile emthandazweni. Lilahle livuselela mama. Lilahle livuselela gogo. Lilahle livuselela tata. Lilahle. Yithaphaya iKhosi. Shandana makho. Emkomthanali la. Livuselela. Oh,
Namhlanje Kholwane nangu somandlele izandla zethu phezulu sonke nangu somandlele amandla hamba nabo kathi madilize akhona namhlanje amandla hamba nomprofeti azimozamile asekhona namhlanje lo mandla hamba nohlengana asekhona namhlanje lo mandla hamba nobaba uRichard Ndidi asekhona namhlanje Thixo sonke siyathanda